Kardom pini bertar jik tha pini prime time news thamang pini li monitor pi aprang si bertang don pen chipajir medium de aprang bertang kung piar jik tha Hamren constituency ara tuma phan sok achili lapen kowerong akim kiron Poloni constituency angkang long kathar kumteron lapen ex service garo arat thurpak langadong kahenodim kasalam Hitipi moiso kiling along Lokhimon Karchohem Assam Sarkar pen kisang ahem along ekisom Det piarlo awur pia kiso corona kangdang ason si West Karbi Anglong ta pini bangser ke batum positif kelong Bertang kung piar jik del phet potot bertang dot pen chipajir midam snang EM Mongol Sing Timung Ariding pen Korea rong lapen soga chili akejoy pen kiron pon Barla chiklo ruwe ki janga botor pen pachitondon si Hamren constituency arlo EM Mongol Sing Timung pen araratuma phan soga chili lapen ke Korea klim jeng khalong ron pon Saikiting along EM Mongol Sing Timung pen radatuma phan saikitiki pen alega chipalong jiabidi than pon lapen so achili akejoy pen kilong poma chotok ramdet mate pana hok pon pede jia phanta radatuma phan choning ripon lapen ke pininganing kan kilong tang tuma phan ke morning pen ke so achili pipon thek thelo puta EM Mongol Sing Timung asang ho sodak pen radatuma phan pachini don kowe aklima bangke pining ke kadure chet pedajok kiron pachitang ne deadlor puta than pachini pon Hamren constituency alokedo Inkoiratrok local committee atumta chitongdon si sokachili lapen kowe klim local committee along kachiron dam japhan pondrin tilo Tongka mokam pen sarhoning ti chirap chitadon pen berta pangdakpon dikanto terang news 24 Karbi Anglong Assam Darshan scheme pen moiso kiling arapan panong pon pen rest house mate kisang ahem along e kisom Pinini phaige thom vosigning kan suri nira inkoi hidipi moiso kiling Lokhimon Karchoy hemalong Assam Sarkar pen ke panong pon Assam Darshan scheme pen moiso kiling ararapan panong pisi EC rest house mate kesang ahem man kido MLA Dr. Numal Namin ahin pen long a sompon La Solong Diopani MSc Mukut Mohanta nominated MSc B Kisko BDO Jnalinat JE Mongol Taro AE Resourcing BLCC Chairman B Kondolwal Lapen Lokhiman Sanghatum Chitongdon si ing Samjen pen Pachun Pon Dipu pen imoni teron pi chirap chitodon pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbi Anglong Pinilang sumepi rong thomarat thorpak pen pininganing kan sai chotiki je phan langadong kahino adim kasalampon Kedamtang News 24 Karbi Anglong ahin pen pangdak pon dada phita kerap kelong liajok sai chok je pini rong thomarat thorpak pen langke pon adong kasalampon Longkathar arong rongasar pen ke thana tengke MAC ta kedamtang apora hutta rap lobon ta kahino ajak dingwajok Kesalam patangun edat lola pen non kesalam nang kogadim tak proposal kipitang dolosita apor nang chodlang pusi MAC dorsing rong hang thandon bon ta apor kedam bomajo pinisai jogje rong thamarat doan asap tangka chirungsi tin inchinariso tar gojal namdam pen amina amasi salampon lo rong asar pen kaningje pona tengke MPCM lapen MAC tum laso kahino adim puthot kapamijia phan adim langdam pen Nang pemi pinang jiputa kerap chuhang pon pedo. Ada long kathar rong asal nasi. Itu dak isum hektik. Kela langsung pi kenel nasi laksa kenel bang. Kiru ani ding ulo. Rai ni kan si dokelo. Sitane lokal misu kita 5 kilo. Alang lita nang rap lo. Patay hini repairing ng pielo boy fish tamni dakana bang nena ke no bang nang lele derlo lasi puthot nile 5 kilo alang li phasita 5 kilo lasi non nang ke teji alang li proposal pipo sitame lanon matke nilitum lang dorkar athe non ado go sitame chili ane ke chowara porlo lasi bang so por hot la lang bang long le derlo nilitum non anta long le lang la chiliar e chowar long le lang lasi nilitum kadu go long kathara rong kum terona rong la pen ex service garo pen dang lok le tu rong pi pho rat ching wai ching sai se la non bortoman
nonako kisudi je fan kado we pu tangka poisa sikai sia duli pu chirung cherek si kam klem bom lo lapen lom lokelemi si ta ko pine son bak ting flang bak farman nang pidonji pu sialang li chechak do wa fista me alang li kam do ajo ne pini na chitong heder lo la sini litung kado we tong anarap sudah me non klem bom lo la sialang li phanta choro lo chugidam tang batahini ta repairing nang pilo hala sohot rai kiceng bang ke 5 lakh 10 lakh bang le lo wa fista me kenel ding o ajo ne ala ana bang nang lele dalo la sinon kirang je hot alang li phan nilitum rong asaratum ba kado we rat pen ke chuning ri bang ke ladak sitame prai punchas food ando food hokep ando ke heno la siladak sitame alang lila irrigation department mate irrigation kan si chipari deng apot apke keceng bang da council work pen si claim wa fis tame nilitum kado we council work kan ke une pusi la irrigation ahin pen si cover lo Hanover der lo la sinon bang ke irrigation department do la sialang le tun same prabjin tenang silang pen dadak kiduk ke kisung arata tumhan nang sirap po sini lin pen suning ri lo la sinon ni tum pem bom lo la si nonamat na kelemesi la pen em sab sitame jong si ladak nang humri sonte ni tum kadu ko vela rong tipo arata ningarong gi pusi ni la long atharong ro sarang pen ni hen Fulani pen berta pangdak pon Deboram Carter News 24 Karbi Anglong. Chennai la pen Mumbai long pen kewang pingi bangsur ke batum corona ke so positive ke long thu. Ajir dingklui pen Chennai la pen Mumbai long kachong dada matum dead pialo novel coronavirus mate awura ke so ingdang bomajo hem kachawang aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen raptun si pawanglo. Bonta hem padam dia prang screening and don pen quarantine along below. Apitu bangsur ke batung ke awura ke so do pusi pangthek ponlo alang lituma men lake Ashok Borua ningkaning koira trok Hawaipur Milin Marak ningkaning koira hini Bitung Edwin Baduri ningkan thongkebra trok Hawaipur Hukan Daimare ningkaning koira trok si Rongpuroi Borlong Kitimung ningkaning koira pli Kolonga Jayanta Hanse ningkaning koira pli Kolonga Tengrak Sangma ningkan Chrysler ke Bitung Rahul Das ningkaning koira Phom Milo Goges Choha ningkaning koirahini Nowai Bill atum henlo alang itumaphan nonamat Corona Hospital diphualong si selang ponaphan ponlo Hironi pen berta pangdakpon sarhoning News 24 Karbi Anglong Pini berta lapan sikang tonilo tomi thakmi kardom